yateye icyuma umuturanyi we aramwica amuhora kumusakuriza. Umugabo ukomoka mu gihugu cy'Ubufaransa yafunzwe azira kwica umuturanyi we amuteye icyuma amushinja gucuranga imiziki cyane bikamubangamira ntabone uko akina umukino kuri mudasobwa. Benjamin si w'imyaka 41 ashinjwa kwica uwitwa umukobwa witwa Romane w'imyaka 21 y'amavuko, umunyeshuri wari utuye munsi yiwe. Uyu munyeshuri ngo yatumiye inshuti ze ngo baganire banakine amakarita ubwo Guma mu Rugo ya mbere yari iri kurangira. Lion ku 16 Gicurasi 2022 yitwaje urusaku polisi n'abaturanyi bavuga ko rutari rwinshi cyane. Benjamin yahagaritse umukino yari ari gukina ahita ajya gukomanga ku rugi rw'umuturanyi. Uyu ngo yahise yikura icyuma agitera uyu Romane mu nda amusiga ku muryango ari kuvirana. Romane yapfiriye mu bitaro nyuma y'iminsi 2. Uyu mugabo ngagikomanga ku rugo agafata icyuma Romane ngo yaramubwiye ngo uri umusazi. Inshuti za nyakwigendera zari zaje kubana nawe kubera Guma mu Rugo zirukanse kuri uyu mugabo mu nyubako bakodeshaga zimukangisha kumukubita intebe. Abashinzwe umutekano ngo basanze ushinjwa ubwicanyi yikomereje gukina umukino wo kuri mudasobwa. Abanyamategeko bavuze ko ukekwaho icyaha yahungabanijwe n'urusaku rwinshi yumvaga kuko kuba afite ikibazo cy'amaso. Ubwo abapolisi bamusangaga mu nzu yarababajije ngo ameze ate. Ushinjwa icyaha ntiyagihamijwe kuko ngatishe uyu mukobwa abishaka, cyane ko ngo atamenye ko yakomerekeje umuntu bitewe n'uko atabona neza.